Mbere na mbere reka tubanze tubwire ekipe ya Police FC ati congratulations, tubwire staff ya Police ati felicitation, baje kuba bakora ikintu kidasanzwe kuba batsindiye igikombe cy'intwari 2026 batsinze ekipe ya APR FC. Abantu rero bashobora kuba bibeshye kuri ekipe ya Police bavuga ati nta mahirwe iyo byageze muri penalty ntiwamenya upfa n'urokoka, ariko ikintu mushobora kuba mwibeshye ari cyo kintu ngiye kubamaraho amatsiko nuko mu bihe bidasanzwe ikipe ya Police FC yagiye ihura n'ikipe ya APR FC. Ni ibintu muri buze gutungurwa cyane. Buriya ekipe ya Police ni ikipe ifite uburyo bwihariye n'amayeri menshi cyane ijya ishoboramo ekipe ya APR FC. Nge tugiye kubana muri kiganiro rero nitwa ari w'u Rwanda, nimba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel ndasaba ko akana subscribe kugira ngo uzajye ubona amakuru mu buryo ki bukoroheye. Akamaro ka subscribe no kugira ngo ninshiraho indi video uzajye uyibona mu buryo bukoroheye uyibone kandi mu bambere. Reka nze dutangire bimwe mu bihe bidasanzwe byahuje ekipe ya Police FC ndetse n'ikipe ya APR FC. Nkuko mumaze kubimenyera rero igikombe cy'intwari cyangwa se Heroes Cup ni irushanwa ngaruka mwaka, ni irushanwa tuba twibuka umunsi w'intwari, akaba ari no muri football tubyizihiza ndetse no mu bundi buryo butandukanye, ariko reka tuze mu rwego rwa football duhere mu mwaka wa 2022 rero ikipe ya AS Kigali niyo yegukanye igikombe cy'intwari. 2023 cyegukanwa n'ikipe ya Rayon Sport, 2024 cyegukanwa n'ikipe ya Police. Ako kantu mugafate 2024 Police yaje kuba yegukana igikombe cy'intwari, yacyegukanye yakine n'indi ekipe. Rero turi buze kugenda tubireba. 2025 ekipe ya APR FC yegukana igikombe cy'intwari. Rero dusubiye inyuma gato ya 2024 ubw'ikipe ya Police, kuko turi buze kubihuza n'umunsi wa none. Ikipe ya Police igiye atwara icyo gikombe cy'intwari yari yakiye n'ikipe ya APR FC. Icyo kintu muri kucyumva neza ko atari ubwa mbere bahuye. Ndabereka ibimenyetso bigaragaza uburyo ki ikipe ya Police FC ifite uburyo bwihariye itwaramo ikipe ya APR kugeza ku mukino wa nyuma ndetse iganatwara igikombe. Icyo byasaba byose, yaba penalty cyangwa se mu kibuga, icyo gihe tugiye kugenda tubasha kugisesengura neza cyane. Nukuvuga rero tugiye muri umwaka 2024 muri Heroes Cup, igikombe cy'intwari cya hano mu Rwanda. Ikipe ya Police FC yari yongeye guhura n'ikipe ya APR FC ku mukino wa nyuma wa finale, birangira ikipe ya Police yegukanye icyo gikombe itsinze ikipe ya APR. Abantu benshi mushobora kuba butekereza ko ari ubwa mbere bibaye cyangwa se byaba byarabaye mukavuga ati hano byabaye ni penalty. No, 2024 ikipe ya Police FC yatsinze APR ibitego 2-1. Ndagira mu byumve neza abantu mushobora kuba muri kwitwaza ngo Police ngo penalty ngo nizacungiragaho. 2024 se hari penalty zakoze ku ikipe ya Police yatsinze ikipe ya APR ibitego 2-1. Nicyo gihe rero ikipe ya Police yaje kuba itsinda APR. Uwo ni umukino wa mbere duhereye 2024 bahura. Tugeze nanone tukiri muri uwo mwaka ariko wa 2024 ikipe ya Police FC yaje kongera guhura n'ikipe ya APR FC. Abantu bavuga ngo ikipe ya Police ngo ni chance yagize yatsinze Rayon Sport. No, ikipe yatsinze Rayon Sport ikaba yaratsinze na APR ikayitwara igikombe. Ni gute mudavuga ko iyo kipe ku mukino njya rugamba cyangwa se imikino imeze nka knockout ishobora kugutsinda igatwara igikombe? Ni ikipe ibiriseriye cyane ikipe ya Police. Muri uwo mwaka rero wa 2024 nyuma yuko yari imaze gutsinda Heroes Cup na mbere yaho muri Super Cup, ikipe ya Police FC yari yanganyije n'ikipe ya APR bifashisha penalty. Umukino waje kurangira penalty 5 zararangiye bazitsinda hifashishijwe inyongera. Ikipe ya Police FC itsinda APR penalty 6-5. Icyo kintu sinzi nimba muri kucyumva. Ibyo bintu rero bimeze nkaho byongeye kwisubiramo ku munsi wa none, ubwo bateraga penalty bakajya bongeraho n'abandi bakinyi kugira ngo byange bikunde haze kuboneka utsindira igikombe. 24
Polisi yatsinze APR muri Heroes Cup ibitego 2-1, barongera muri uwo mwaka barongera bahura kuri Super Cup finale, birangira nanone ikipe ya Polisi itsinze ikipe ya APR FC kuri penalty. Icyo si kimwe. 2025 muri Peace Cup mu gikombe cy'amahoro bahuriye muri semi final, birangira nanone ikipe ya APR itsinze ikipe ya Police. Aggregate iragaragaza ko byarangiye ikipe ya APR itsinze ibitego 2-1 ku ikipe ya Police. Urumva rero imikino nyiyo ngiyo iba yaragiye ihuza aya makipe akomeye, ntabwo wavuga ngo ni ikipe ntoya wafata ngo kuba yakinye ngigakina ngo imeze nk'idefanda itapreza iminota. 2025 ubwo uwo mukino wabaga byaje kurangira ikipe ya APR ari yegukanye igikombe. Ariko nanone tudatinze cyangwa ngo tujye kure, tuze ku mukino wabaye ku munsi w'ejo. Ni umukino Polisi yakinye imeze nk'ishaka kudefanda, kuko byashobokaga ko igitego APR yatsinze iyo ikidefanda neza byari kurangira bitavuyemo, kuko umukino wa Polisi ntabwo wavuga ko wagaragazaga ibintu bidasanzwe usibye dominance y'ikipe ya APR, kuko yari bizi ko inshuro bahuriye na Polisi kuri finale bakayihereza amahirwe yo kugera kuri penalty. Ikipe ya Polisi yagiye ikuramo ikipe ya APR FC, niyo mpamvu mwabonaga ikipe ya APR FC ntabwo yashaka kujya muri penalty, yashyiragamo abataka, mu gihe ikipe ya Polisi bagerageje gusimbuza gake kandi basimbuza bameze nk'abashaka gushyiramo imbaraga nyuma yuko bari bamaze gutsindwa igitego. Bivuze ngo byashoboka ko iyo badatsindwa igitego nta mpinduka mwari kubona mu ikipe ya Polisi, niyo zinabaho yari kuba ari impinduka zo kugarira izamu kugira ngo bataza kuba batsindwa maze kwishyura bikabagora. Ikintu baba bategereje ni iki? Ni penalty. Hari amakipe hano mu Rwanda ushobora gusanga afite umunyezamu wizera, ariko amwe mu makipe ategura harimo ikipe ya Polisi, kuko igira abazamu ikavuga ati umuzamu ni mwiza mu kibuga yakina umukino mwiza, ariko nta buhanga afite kuri penalty. Niyo mpamvu baje kuba basimbuza umunyezamu bashyiramo uwo bizeye ko ari buze kubafasha kuri penalty. Cya kintu nababwiraga, yavuga ati APR ni ikipe iraturusha umukino, nitugira amahirwe tukayishyura cyangwa se tukanganya tukajya muri penalty, turazana umunyezamu uzi gufata penalty. Ibyo bintu byabaye, abakinyi bahushije penalty ku ruhande rwa Polisi, ntabwo umunyezamu wa APR FC yigeze akora kuri penalty n'imwe, usibye bo ubwabo ko bazitaga hanze. Ashobora kuba yabashizeho icyo gihunga yego bakabazita hanze, ariko kuri Polisi penalty APR FC yahushije umunyezamu bashizemo niwe wazikuriyemo. Icyo kintu sinzi nimba muri kucyumva difference cyangwa se iyo challenge ayo makipe aba yakoze, yizerera mu muzamu runaka wati uyu nguyu nubwo atabanzamo igihe kiragira tukamukerera imbere y'ikipe nk'iyi ngiyi. Ni umukino rero waje kurangira ikipe ya Polisi itsinze penalty 7-6 nyuma y'uko bagiye bongeza kugeza ubwo umukinyi wa APR FC yaje guhusha penalty ya nyuma, ubundi bikarangira ikipe ya Polisi yegukanye igikombe. Muri ibyo bihe bidasanzwe rero yari umukino wari ufitemo amayeri menshi, kuko igice cya mbere cyarangiye ari 0-0. bagiye mu gice cya kabiri mwataka wa APR FC William Togwi ashiramo igitego kiza cyane ku minota 52, maze Leonard Gakwaya wa Polisi ku minota 62 araza ashiramo igitego cyo kwishyura, maze ekipe ya Polisi FC kugeza igihe bonye amahirwe yo kugera muri penalty birangira yokanye
igikombe cy'intwari. Abantu rero bavuga ngo ikipe ya Police ni ikipe yoroshye, ni ikipe ishobora iyi kipe ya APR FC mu buryo bwose bushoboka. Mu kibuga nagiye mbanyuramo ibihe bidasanzwe bageze, ntago ari ubwa mbere yitsinze, si n'ubwa kabiri, kandi atari muri penalty gusa, no mu kibuga muri rusange ni ikipe ishobora aya makipe kuko kuba ejo bundi yaratsinze ikipe ya Rayon Sport kugira ngo ize guhura na APR, akanya kabisezereye APR, ndetse no mu yindi mikino yayihuje nababwiye ruguru yaragiye itsinda. Ni ikipe udakwiye kuba wavuga ko ari ikipe iciretse nk'andi makipe yose hano mu Rwanda, kuko ni ikipe mukwiye kubaha. Nge twabanye rero nitwa ari u Rwanda, nimba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel ndasaba ko kana subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi kandi ubone amwe mu makuru agezweho mu buryo ki butakugoye. Ndaje mu kanya. Real Madrid iraza kongera gukina n'ikipe ya Benfica muri Champions League, nacyo ni icyegeranyo ukwiye kwitega.